Ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe nshuti zacu bakunzi b'umusaraba wa Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana abane namwe, ndizera ko mumeze neza. Nk'uko bisanzwe rero ni muri wa mwanya tugarutsemo ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Nimunyemerere dusangire ijambo ry'Imana Imana iduhaye kugira ngo uyu munsi dusangire. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Ezira ibice 8 umurongo waho wa 21. Haravuze ngo maze ntegeka kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye, twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Nkuzaniye ijambo uyu munsi, ijambo rivuga ngo ibanga ryo gusenga. Ibanga ryo gusenga. Gusenga, hari abantu bazi ubwenge babivumbuye, basigaye ata kindi kintu bakoresha uretse iryo banga bavumbuye ryo gusenga. Hanyuma Imana ikugirire neza ko wuguruye iyi video. Icyo nagusaba nuko wayisangiza inshuti zawe. Ikindi, niba utarakora subscribe kuri iyi channel ukabikora, kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko tubishyizeho ku munsi. Imana iguha umugisha. Ibanga ryo gusenga ntabwo ari ibintu abantu benshi bavumbuye, ni ibintu bivumbuwe n'abantu bakeya, ariko abantu babivumbuye ntabwo bagumye uko bari bari. Abantu bavumbuye iri banga ryo gusenga ntabwo bagumye uko ubuzima bwabo bwari buri, ahubwo amateka yabo yahindutse, ahubwo icyerekezo cyabo cyabaye gishyashya. Iyo wavumbuye iri banga ryo gusenga, byange bikunde ubu mutsinzi, ntabwo ushobora gutsindwa. Umuntu wamenye ibanga ryo gusenga aboneraho abandi baburiye. Umuntu wamenye ibanga ryo gusenga akomereraho abandi batakomereye. Gusenga harimo imbaraga zikomeye. Gusenga ni ubuzima bw'abizera. Ukwiye gufata uku gusenga ukakwiyegereza cyane, ukakugira ubuzima. Ukakugira uku nguku byuko ukamenya ko uri bujye muri dushe ugakaraba, ugakaraba. Niko ukwiye gufata amasengesho ukayiyegereza cyane. Uku wegeranye n'amavuta yo kwisiga uvuye gukaraba, niko ukwiye kwegerana n'amasengesho cyane. Uku wegeranye n'imyenda udashobora gusohoka iwawe mu rugo utambaye, niko ukwiye gufata amasengesho ukegerana nayo. Ntugasohoke iwawe mu rugo udasenze. Ukumenya ko uku estoma yegeranye n'ibyo kurya, uku nguku igifu cyegeranye n'ibyo kurya, isaha yo kurya igera igifu kikakubwira ngo ngaburira, niko ukwiye no kwegerana n'amasengesho. Amasengesho ukayagira ibiryo, amasengesho ukayagira ubuzima. Uku nguku umubiri umenyana n'igitanda, amasaha yo kuryama ukajya mu buriri ukaryama, niko ukwiye kwegerana n'amasengesho ukayagira ubuzima, ukegerana nayo, kuko amasengesho ni ubuzima bw'abizera. Nta muntu usenga ukorwa n'isoni. Uyu muntu witwa Ezira yarahawe uruhusha n'umwami ngo ajye i Yerusalemu, ariko ageze mu nzira nabo bari kumwe, agira ikibazo aravuga ati ntabwo twamenya inzira turi bucamo uko imeze, reka twiyirize ubusa, reka dusenge. Ngo ahita ategeka abo bari kumwe gukora amasengesho y'iminsi 3 ku kagezi kitwa Ahava. Aka kagezi kari gafite icyo gasobanuye kitwaga Ahava, bivuze ngo nahari buve.
nahari buve igisubizo, nahava umugisha, nahava kubaho, nahava gukomera, nahava gutera imbere, nahava kunesha, nahava kubona inzira, nahava kuramba, nahava ibisubizo, nahava ingabire, nahava urugo, nahava urubyaro, nahava icyubahiro, nahava umva, nahava. Bibiliya ngo akagezi kitwa ahava, ngo akagezeho amenya ko aho hari buve inzira iri bubageze i Yerusalemu amahoro, ngo ategeka ko biyiriza ubusa aho nyine ahari buve, aho nyine ahava. Bamara iminsi 3 ngo basaba Imana ngo bayobore inzira. Bibiliya ngo gusenga kwabo kuragenda kugera mu matwi y'Imana, ngo Imana yururutswa no kubasubiza. Iravuga ngo ibyo mwasabye ndabibemereye, mwasabye inzira ndayibahaye, mwasabye urugendo rwiza ndarubahaye, mwasabye gukomera ndabibahaye, mwasabye gutera imbere ndabibahaye, mwasabye kubaho ndakubahaye, mwasabye kuramba ndakubahaye. Nahandi dukura ubuzima uretse kuba imbere y'Imana. Iyo umuntu ari imbere y'Imana agirana ubusabane n'Imana. Iyo umuntu ari imbere y'Imana amenya amakuru ijuru rimugambiriyeho iki. Iyo umuntu ari imbere y'Imana amenya ibyo abandi batamenya, abona ibyo abandi batabona, yumva ibyo abandi batumva. Umuntu uri imbere y'Imana ntabwo ajya korwa n'isoni. Mwifurije kuba imbere y'Imana, mwifurije kuba mu bihe byo gusenga. Iki ni igihe cyo gusenga, ntabwo ari igihe cyo gusamara, ntabwo ari igihe cyo kurangara. Tugeze mu mpera z'umwaka. Iyo tugeze mu mpera z'umwaka, abaroga cyane bararoga, abapfumu barahaguruka, imyuka irahaguruka, abaterekera baraterekera. Ibi ni ibihe byo gusenga. Mwifurije kuba muri ibi bihe byo gusenga. Uri umushumba senga, uri umuvugabutumwa senga, kuko haba hari ifuhe ry'abadayimoni, haba hari ifuhe rya Satani. Uri we wese uri umukristo usanzwe senga. Umva ndakubwire, injira mu bihe byo gusenga, usenga Imana, imanura abamarayika bakurinde, imanura umwuka wera kugote, gusobanurira ibyihishe utari bwabone, igira ikintu ikoze ku buzima bwawe. Hari isezerano rigomba kuzura muri uyu mwaka utararangira. Jya imbere y'Imana usenge, uyibwire ngo isezerano ryanjye ryuzure uyu mwaka utararangira. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Ubu butumwa ushobora kubwoherereza inshuti zawe. Hanyuma ikindi twakusaba nuko wakora subscribe. Imana iguha umugisha. Data ndagushimira kubwira ijambo niriherekezwa n'imbaraga zawe, maze urikora icyo uritumye gukora mu mitima y'abana bawe. Ukuraho imyuka mibi, ukuraho ibitero byose, imyuka y'indwara yose itsindwe mu izina rya Yesu. Abarwaye bose bakire, Imana yigaragaze, ibitangaza by'Imana bibeho, amasengesho abohora abantu, imbaraga z'amasengesho zikore, amasengesho akura abantu mu buzima bwo bari barimo bubi, mu izina rya Yesu. Data ndagushimira kumvise gusenga kwanjye, ko ari icyo ukoze, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza, ugire ibihe byiza. Shalom shalom.